Сақасыргар авиацияны сайынларыга үгі сүлегітілер. Аңарда сұлустар иккерділерге онна ұлу сехігер көтүтүге республика бюджеттен сылаты 400 миллион тырылар. Бұй білен тұрар тейбет Әрдей Гор Борисов республикатағы Икки авиакомпанияны холбур туһунан этикиллер биде. Сахасыргар авиация сайдытын туһунан Илдархан уна правительство жахалтатын салаячы Юрий Куприянов мандык ханалах. Беги федеральный центр турсут. Бастан турар Ан-24 хөвлөттөр туран тагыстактына бия ханны хөвлө көтөрөй. Бия каналаттан бомбардирламыд иккени көтөрөй деп. Икки оңолубут суперджетламыд бия хаманы көтөрөй делдер. Оңолубут Ан-140 хөвлөттөрү биги милбут. Билин кыйын табылбакка көппөк көтөрөлөр. Онон биги саңа Келбит авиапаркына ватан республика качтан карыстабаккара саңаттан хөмелер бу бияка биги условиятер көтөр эпиттир класста хамлеттери иларга белем онны өрүтүн биге көмөлөһөн качтан уголорот. Тоожа такана биги хөмелетө вакыян хижапыт би авиацияты вак бебит этергерле хас биди жонолора хин сидимнир капсок. Кине ханатын бу прогар өрүтүн биги кычтар битигер эби субсидия көрө битигер. Илдер хан бетин аналитетен турар. Правительство өрүтүн хыллата улатнарын хер.